Yawubona lapha gogo, igama lakho ngubani? Igama lami nguManyathi. Manyathi. Gogo Manyathi, kambe kwahlala le doda engaka ingcekeze lapha ekhaya, amanzi agcwele yadini, so lifake lemduli zama uvima amanzi. Kwenzakalani kini la? Lapho kwenzakalayo ukuthi amduli le sayifaka sivalela amanzi sisithi ngase ngancedakala phakathi kwezindlu, kodwa sokungaphezulu kwamandla ethu ngoba sesisizamile lathi konke. Sicela kuyo City Council ukuba nabo yazosincedisa. City Council ke uyabuya phongo ukuthi hayi ngiyaphendula. Kube ngamasoreji uyabuya athi hayi thathani inamba, thatha it's noted, ahambe kabuyi. Kodwa sesikucela ukuthi kambe kunguwe wena Coltati ungahlala yini kufake ezicathulweni zakho, uhlala phakathi kwendlu nje empilweni yakho, awuphefumuli, awudli, awusaphumi phandle uhlale lawe egumeni lakho eyadini yakho njengezinye izakhamizi ngohlupho loloselula oselulapha phakathi kwalumuzi. Esesikucela ukuthi hayi zibuyele uzobona ngoba sokungaphezulu kwamandla ethu. Liphe kanjani abantwana badlale ngaphi nxa kunje ihlala lengcekeze egcwele kanje, so hlala lengcekeze abantu elingabaziyo futhi? Sesihlala lengcekeza eyabantu bonke. Ngathi isigaba esikhulu kakhulu ese-East lapha yonke ingcekeza iphelela lapha phakathi kwezindlu zethu. Sibamba ingcekeza zabantu singela ama-protecting cloth, asifaki lutho ezandleni, enyaweni kasigqoki lutho. Osokusele ukuthi khona siphambe imikhuhlane kumbe already sesila imikhuhlane ngoba kasisakwazi ukuthi impilo yethu asisela kuphefumula, asisahlali phandle. Abantwana kabasaphuma egumeni, abantwana badlalela endlini. Kade simbona ngathi singcekeza yonke yamakakanu yonke into, sokuyimpilo yakho lesuku zonke? Siyimpilo yami suku zonke ekuseni lebumini lantambama, semphefumulo umphefumulo wengcekeza. Amawindi awuvuleki? Amawindi asisavuli, ama-cracker, indlu icrackile, izivalo azisavaleki, ama-window frame acrackile, ama-door frame asebolile, asisakwazi, izivalo azisavaleki.